Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rap meramah, lemak karap mecadoh, rap salah daboh, mak panah asmara, kawe lonti, lenit engkot yang pajoh, rupa jih yang roh, tubuh ane merua, Allah untung bagah dit, Allah untung bagah wet, mehan kami cupet, ane mak abe perkara. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Everybody, insyaAllah. Hari saban-saban tanya pejuang bangsa ngon arwah. Tuah ngon marwah dalam bintang ngon bulan. InsyaAllah yang barokon tanya kabu pisah. Selama-lamanya untuk berpisah hanam tumai daulat yang tanya minta. InsyaAllah mari gabung diri hai saudara-saudara lu sebangsa ngon setanah i bangsa Aceh. Yang na di luar ngon yang na di dalam. InsyaAllah yang pedaya bubutnya betul-betul muwa turuah ngon mawah yang na di muka buma Suramo Mekah. Adat bakpo tu merhum, hukum bak cah kuala. Sambak laksana kanum bak petopang insya-Allah buik tidak tanah bagi semula bumuwa turuah ngon bintang bulan indah nama. Insya-Allah Aceh saya harapkan untuk merdeka. What do you want? Merdeka. What do you want? Merdeka. What do you want? Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Maluku. Merdeka. Maluku. Merdeka. Maluku. Merdeka. Aceh. Merdeka. Aceh. Merdeka. Aceh. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purple just a stop the purple just to start the I took off a purple just to warm it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, thanks Allah for the word that Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thanks Allah for the Islam kita means if I may soon mengajar being soon di Islam sendiri. Yusuf, hai Nadia nanti aku kau barakah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Kau manusia pilihan, Kaulah kekasih Tuhan. Kau penyayang, kau pembawa rahmat bagi semua. Engkau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan